Manko Asante no enya de to betwa da because of these 4 factors. Be dipusa kentema enyai. These are some sociological factors. As a company for no be share Bono champion national be consider. And no there that has not become part of your thinking. Omanfo free yemra. Omanfo free yemra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena free. Nananoma himfo. Nananoma ahima. Nananoma chiame obi a wukodi hine. Anase akonfompo. Se woba 1978 men's boutique eye kente. Nananomo entoma yetutu eguso edeko eye. De eya ayefro kente papa bi ediko dwabo ase. Ope ahinema. Ope frugu. Ope niche. Ope chachao anasa ope abahima duku ade bobo wonsa entoma wo be kente papa bia wo betu aguso de a eye 1978 men's boutique location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na ene ye medidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanoma fade de a aha ena obenya na moroso menu anom brofo nyina be chia be enenso nyansapo be ne ba tenase a professor Kojo Agyemang obimfu mokunyini ono ene nyansapo be ne bebedi nkomo na enkomo twetwe ni nyina no yeba na yaba bedi nkomo a ede atetesem afutusem ebepue ede aba ede ama ntienu anom brofo be ne bebeye nyina ne se atetesem ene afutusem ne abakwasem no bebe kwa akofa na babie so na ba chechire mu di amabe sene be ya enema bi a benti ase no ba nsu behu na botumi ate ase na aboa ama eyentin wahyew ne entokwa ne ade ni nyina no eto etwa enti yenko na yewura Agyemang benkoma ba kwa aba sene be ya afedi betumi ahye ase na yafa ensem no na ya chechire mu yipa enti meba nam de asentire na nkasa abatudwa ede amamo prof minia akwa abai mejeso na eti say nyame adom na so mesomo ye pa mesomo ye pa wa branti aba no ko onso branti eno aba wa firi nkokora bom na aba branti ma enya asenketwa enenso ya sa babiem ya bisua de previous ones no ekọ nkrofo afa nkrofo tie and feedback no anu yie no ni muae na eba no anu odin a chese ni nyina edakwam ti enenso wadawma yesa bebo punum biem na yasa ba bedi nkomo se kwa da ho de oh nyame adom kwa da ho okay ane na abusuamma hu se yeni yewura obimfumu Agyemang abakwasem de na yese wasoa ne se dokono a efso na woton wono enene yeni ebedi nkomo na nkomo bono ede ni ye gina so asentire sede yebeka no theme nankasa ene eden ma menka ne potokasem na menkyire mu na memfa emra na fe yenko yenim was the causes of the pull to Asante factor of states in the Bono East ni ntwodo ne ntwada so ede ena de Bono man no titru no traditional towns no anase nkuro akese na ewo ho no emma omumu bi epese wonmu firi Bono champim no mu na omude wo mani kire mu ewo Asante mantam besum sikadwa yenim se Bono champim no die ni ho no de nanso adentira ena stila no nananom binum empese enka obi a owo Bono asase so bia no enka ne enka Bono hafo ne ade no wode nani be kire mu ewo Asante mema nanso nananom bi se wonom de wonom ntese odo bi nu abe adentira ede na akofa sa ne ma we nyina ede aba eno ene sentre ne ye ne yewura Agyemang abetena se a ye pese obie ne ma bi so na usane ne badwemba mu ede emaye enti yenko na entempa na yemfa yenkomobo no enhyehye so yewura Agyemang ye misao asem we kane yenim se enkomo anu wadi atwamu no na chese emre bi duru ya botae ne titiri kra ne se oh ene se yeboa ema yete ye ho edi free Asante mantam na ye de ye ho se yenso ye mantam ndia ene ne no kra ne ebeboa yen
ama yɛtiri mu pa yɛpɛ sɛ yɛte yɛ ho na yɛde firi sikadwam a yɛnsom asante maabi mu no na sɛ no kura adi mu asipi asita ampa ɛni so ade hu ne baa ma wɔnom region ne de yɛteteye na asɛmbisan sɛ so adentina still enebesi ne yi no ayimfunum binom a wɔn wɔ bono apoye bono mantamu ɛne ne keke ka ho no ɔmo pɛsɛ ɔmo saade ɔmo ani kyire mu ɛba asante a ebinom abedu dada ebinom guso a wɔn pɛsɛ wɔn ba ɛbɛsom sikadwa yo minua medo ase na medatiefo nso ase mede ma dikana akyerem sɛ menye Bono nationalist na menye Asante nationalist. Okay. Asante hey otumfo na osi to the second. Minhu no da sene neti hui. Mahunu TV so there. But say face to face or say manhu no. David. Yes, I'm do comments ya nanse. Very good. Enti no menka ma Asantefo. Ena menka ma Bonofo. Na Eko University no professors na bachelor history na kire say ye use to abakosem to solve societal problems. If say when you want ya asisia amantokwa banom ne ade solution no e wo history books mu. If say usua history a mistakes bia ompanimfo ye ya ebe wie be see no onye bio wanye bio nso ana woko wanim na che say o solve societal problem no nti me bota titru ne say no kura bia ahinta wo man Ghana mbe be to abonten na yate ho ase na yatuma atena oman no mu enkankara ye ne Bono fo ya yete Bono East region mu ene Asantefo ye ntem no kura bia hinta na manfo mpese be de no kura no so to abonten na me so makosua abakosem no manfa no kura no anto abonten a na je se madi Ghana fo hwamo ana Bono ne Asantefo ehwamo enti ne meka no amanfo na tiefo ehwese no kura bi nam de to abonten enti mada bia meba no mikitam mkrata. Okay. Ese metwase a enye se bia wakohu ohini bi anase ohini bia behu panyini bia behu ana wakohu panyini bi ena bia wapete efe bia tu botom ena amwayo wa se obekeka ensem bia enim ne ade na emom no eye Ghana yedie ene wade sua akosua ya yese yede abakosem no ene yede esi ohaw bia ekoso nipa ntiase no yedi si anu ntimo ba no saa na momeye no eno pepepe na wo eno pepepe kumase yi minimo ohini bia kumase amba be program yi manhia de ma akọ pende na me chia ohini bia bia kire na mekọ akọchia ohini bia na so tumfo mepe na hu no na ma chia nsem dia eno ho na oba Bono apart from mem krum hene na suma hene minim no na doma hene de no yem senior wo doma secondary school those days. Okay. Yeah, or wapa 6 no na me wo form 4. Okay. And team senior no. Okay. Nti ono de minim no wo school mu ansa na obedi akonwa. Okay. Nti no de minim no. Mo ho ni twenti aka se drosek no. David. Domas. Okay. Casa drosek. Domas secondary school those days ana na friend no. And then I Domas senior high. Okay. Nti no oyem senior ho. So enti ono de minim no ba ye na nasu ahene me na nhia da what I say mhu ni TV so de ba me hu ne se ne gina ho okay enti sa na te de a na obia ntimi nka se obia influence mem kodwa mte hai na mom no kre de e ba ko esem ka yo minua adio minim za ne de all questions them hwe wani ma ano be se pa ye bomode very good no one what be sa question ehia pa na emusu oduru
na ebe dom suko na de ntiase bi beba wo hu se mmekọ asante no enya de ebe jaida enyaida ubudi pusa kentema enyaida because metrim so na metro no because region na ida ho no the time abono champion ebae no ahemfo no a bekofa abono champion bae no banya research and said no what is the tribal composition right of the district, the alliance characteristics of the district, of the area, region. No. So research number because na abufuo wo ho no ntino nipa na nya botre anyi yes research no nyina. Ena omo misa se migrational history alliances abusuabo ayonkofo a ewo ho ahemfo no anabewo area ho ene asantentem so eno ne aku criticize problem we nyina minia say yehwe region na bono ne bono region na ewo ho sisi no a yewo nkrofo binum ewo mu a ana ahemfo binum ewo mu a still they trace their history to Asante. Okay. They trace their migrational history to Asante. Asante nim free bae. Right? Na obi kase ofri babi nso a untimi nka se umfri ho. Anamwa. Me nam se mfri ho. Me nam se mfri ho. For example, Nkransa State. Nkransa State eso ofri amakum. Eye no krenso. Eno no wakotena area ho na wo ono wako agi asase. Wanko anyi asase kra na se o de chair no a afa eye ne dia eno oteso. Sa. Anambwa. Anu krapa. Ohwe Brekum State. Wono mo so eye Warren migration. Kwame ahia ye work bi o say Asante security post in the northwest. Ibino Brekum, ibino Awuadomase, ibino Kwachuma. So enti almost Warren migration. Ye historians no ye friend a Warren expedition. Edi binom so ekodua firi Asante ha ekodua region num. Bakwa agensase a bete so. So na me sure no. Safo no so ewo ho. Apart from that, another factor emasa de etuntwada ne say Asante sabre na Asante akokon no dom no a ewo metropolitan anasa Asante region ha no etoda na dom na bi a migrate akosettle. Okay. What else? Ewo region no. But we are near Bono East and Bono region. A typical example. A mountain. Okay. Na ohwe sakrata we a mebe kenkan ya. Ebe provide evidence to the making. This letter was written in 1967. 1967. 14 February 1967. The Secretary's office pew was one Atebu Bono Ahafo 14 February 1967. From Atebu Traditional Council. Petition of Amanten Dikro. I have the honor to refer to a petition dated 28th day of December 1966, sent to you by the Odikro of Amanten in relation to the above quoted subject, and copied to me, and have to my comment on it as follows: that over 100 years ago, the present settlers of Amanten came from Kenyasi in Ashanti
and settled at Boka in the Kumawu Traditional Council area. Let me land here. This is a letter from AGYEMANG in 1967. 1967. Or say, a mountain for Omufri Heng, Omufri Kenyase, and the Kotna, but be a better no. Enti, one says, any panel, a mountain Nino obetrisi ne history. Sir, Nabakosem from Asante. And no wakotna ho, nebia, one man asase a oteso. Teten sase na hemfo no de ma ada hemfo no. Na krachisem mba te se ne nti bi kura wanye list. Wanye krata anto so. Ata mensa keke. Ensa keke o tena ha na didi. Nti bi to bo kura se bebe bo na koto dokodu ho. Na watena hwa over 300 years. Enti asase na be ye ne de. Meka se kura na wonye ne nton. Woni records bia wo nkrata mu a kyese bia na wo gene nton. No be dia dan say wo na odi asase no e ma no. Na no otosoa no ne na de hia multiply no so. Se me firi Asante de a ene me nkwa Asante. Oh ne me jom. It's going to be difficult for you to say so onye Santini. So safo no e migrate amantemfo kọ firi Asante. Nkransa e firi Asante. So migration ene de wom kọ ho no ma settle. Be root from Asante. Ena ye wo binum so wo ho a wo mo ntokwa na opoku ware the first ne Warren expedition na okokon ye no o planted military camps, military encampments e wo region num ene region num ebi no kwakutia military encampment 1740s. Da bokofi wa oni ye German for kokonye. Na Asante military army no esan aba Asante no say no German for omho eden. Enti kwakutia ufiri asokore. Oni military battalion ana squad no. Montena brekum ha. Na nke se German for no master omo force so ba mo matuma counter. Okay. Na mo the signal amaye near the reinforcement aba. German hene no hu sa no say osanko plant ono so ko planti krobi ho ye friend nyame. Okay. No ye friend mponwa. German mu no ye mponwa division. Okay. One mponwa ne ye boundary. A German hene no say wo so nyam hene no kotena mpo ye ni brekumfo no ba bia Asantehene de brekumfo akotena e hie no so. Okay. Asantehene de bi every na mo so ma counter. Okay. Ba hu dia me chiro sana military strategy no etiye those days. Omoye no. Na brekumfo tena hwa nti omo no benchi ya Asante. Nkransanchi ya Asante. Amantinchi ya Asante. Saafo ni nyina wo ho. What I say? Then another Warren expedition. Domase awua domase. Ono so ninchi ya Asante. So ne me sure no. Okay. Kwachuma ninchi ya Asante. Enti so domase number 1. Sorry, awua domase te ono so mi framakom. Me bae no. Sasase na mbetena so no eya bonofo asase kura na me be no mamfa antone me. Na mo anye me nton ya nye krata bi ante so na mte so. Matena so over 300 years. Mne ma de share ya multiply. Eti nde mi fi se Asantehene atini kuo na se me kwa akodon na ye wo freedom of association. E wo mra no mti me. No so ye no kre. Eno so ye no kre. Nti me kodon. Wo hu na me shiro no. That factor is there. Migration or migrational factor and a military factor. Right? These two principal factors, no?
any alliances. The third factor here alliances. Kanena na asante kono. And of course, one say America krano wa muko akwano. Ibn Laden Osama Afghanistan no. One say na be pa alliances. Ade na ye NATO. North Atlantic Treaty Organization, a military organization. Europe wa. That's right. And Soviet is for also called the Warsaw Pact, nominated military alliances. Those days, now military alliances, no so never. Key factor, yeah. Opokuware the first formed an alliance, a military alliance with Nafana, particularly Sampa. Okay. What I say? According to Asino AGYEMANG, 1965, was it near ma Asantehene Opokuware the first. Actually, a thesis we or say Asante is relations with Jama and Omniade. Also, CD and say Abena Suku na ufiri Sampa. Abena Suku. Abena Suku, yes. Okay. No, you Opokuware the first, ne girlfriend. Nempra. Okay. Na all the information about young Jama for Ebreno. It defeat her. Opokuware the first team defeated Jama ne farba ne fapem ejina sa woman also. Oh, didn't dua wo mu no. Oh, yes. So wa won krofo. So wa won krofo. Ti won say bia. Ono ye na fanani. Yen ye konfo so aye koye na nafanafo no ne se yen. Okay. Omo hini bi ye friend Akombi. Ene ye boundary no betom no ono akodi Cote d'Ivoire. Okay. It was ohoho a wa be se o de o be fa wa mane ya kire o. Wo fie wura de enimu secret. Enti tradition no say Abena Suku no ono na ne ka Opokuware the first ne kwantuma no tetifu be so ne ye ba fa ni agro kra se be na be sa ase be de kra na echen ana na ye de sa agro bi ni ebi oh enti ono nana ofidi Opokuware the first information about Jama info. What I say? Enti yan Jama see no. Ne na sorry ne nkramusum ne school nti nkakane pa no. Wo ye Bono ni a wo ye Jama ni a ye se nware fantrani. Na fanafo no ene frɛ won fantrafo. Oh, okay. Okay. Say ye koto be no develop cloth manufacturing technology, okay. textile technology bi. Okay. Anabe yentoma. Enti ye ka kire na nkrofo ye san benim toma ye pa be free frantoma na ye frantoma no e na akoye fantra enye fantra e frantoma benim toma ye be free frantoma okay yes. Ene nyina ko sampa nom ne eyi abe wo sa spinning industry na na skusem ti ye jasa de na mpanimfo no ye me ma me kra be tu bi me hu ye okay na o ye sa de na senka asam na nka say frantomafo okay ene ya kan se na ye fantra okay so ene me so because na wo mo develop sa technology no na wo mo etim e de ye toma di fra what I say it because of Suku Abena ana Abena Suku na oye agent informant for Opokuware enti no ye hu ye no e ma ye Jama for no kan se ene okoware fantrania ba odu secret weren ebe ko akoma Asantefo enti atiefo abetie mi obi ofiri Jama bia bi dia dance ye se nye nne ya na ne ma asesa nka wabusuo nkro ka se okoware fantrani ba o ma me ana se o papa onye ntum me nam ka se wo mu fi se fantrani ba de wo do secret wo so se ebia sipen se tete wo de emfa ne ma ni agro so enti ne me kana ko wie ne se enti na fanafo no ekoye Asante allies
won tokom on say through abna suku you know o ma be Asante ally now yemi say ho say aden na se kwani se kwafo ye kolangofo ne badufo nyina ye kolangofo kolango kingdom no akodi Côte d'Ivoire sisi right oko bonduku area ho worochei top wo eko kon buna side ho nyina nasen anom nyina eye kolango territory so eye den na ndi ho na se kwafo efriba ba bia ne wo mote se kwai na den na se kwani ono won tena Kumase da baduni tena Kumase da aden no no oja se kwa kasa eye kolango kasa no to a the next kasa oka no eye Asante enye bono na obem. These are some sociological factors as a company for no be share bono champion national be consider ansana but to anamombi se be de abufuo na be de ye bia so de abufuo ya won so si enokre enti kolango fo no ene safo no enya ene Asantefo Pokuare the first from alliance military alliance against ye German for suma nom ne drobo ene domaka hubi they formed alliance because the last kingdom Akan kingdom Asante obreki ye German ye ne Asante kunduru achiripa enti ama Opokuare the first diagro ewo area hopa na enya asemketwa enti se kwafo be ye Asante allies military alliance to say NATO no sa group no na binom frɛ wo ho badufo yi otherwise bisa say honorable Asiedu Nketia ono ye se kwani he Asante a oka pa bu ho ba kase obeka say sabiu watena skadwa kora so pen nya no nko o call a lot of them ya beye language a kasa ya de etim kanipa bom and therefore no because of kasa no ntino omayeden omo form alliance with them then on come here you see say more for any other areas and so bin mo militarily they formed alliance with Asante okay enti nadam for no enti Asante sem no bi wonimu Asante anigye wonimu baduni Asante anigye wonimu because o trace na on Asantefo wo twaka bi se kwani ne be o twaka kwatwuma ni ne be o twaka awuadoma se ne be o twaka a friend saying ayi amantenfo Asantefo wo twaka wo nkranzanum nyina ne Asante e wo twaka be nyina so ba kodi region no ansase abekokon ya betete so no wo de cheba wanye krata bi anto so se ne wo beka kire nse wakwa Asante nti famasa asemam ede na ade kokot akudi adanse de na ode kokot akudi adanse ansa na beto aso no ma mimisa we sane ene ya ye wa ha yi buno me ya ene nananom bi eni abre edurumre bi na sabia ku sabia kote konyi wahene bi se doma ahene no se oba no abasum sikadwa ene na chese saa ohene no onye mfom so meboa sade ye kase migration nom ne ade ne ma binum fifiri hayi kakra ye nim efa domafo ene Asante ho no sintre so na wonu efiri ti edurumre bi na se doma ahene bi aba no se wo sa aba na chi a na se onye mfom so very good you see mem krom dwenim right jechi ha abusuanu bi ate aka ha okay a wokọ jechi a nye jachi pram so jechi ye fro ho bonofo okuro ye hini ye ote akonwe so na nabofo bone the fourth ne family no abusuanu bi ho a oba ho okay abusuanu so bi ate aka ejeso ha a yeba beba wo hu se ne ade no asi a criss cross
And you know, all these factors no nyina ewo ho. It is all can say nipa no ntena ho krakra emfiri Asante ho a onua no a ote Asante regional wa beji asase o no te ho te jechi ho no a no so odi ne hene no. No yende. No so yende. Opo na. Obe pono ana se de. One say it's going to be very difficult. The situation no very complex. But your him for no are not looking at it from that perspective. Oma fa ne tra. So near Mr. Hwe. Krataya Ikitami was written in 1952. 25th February 1952. From Pratt, Archives BRG 1/2/59, Volume 1. Application of Manseman to be a member of the Asantehene Council. Mekai Nintentem. Okay. The humble petition of your honest petitioners shows as follows. 1. That the Mansen came originally from Denchira and settled for a time at Asumaja Santemaso Ashanti at a time when the Domas were still in the Kwamu country. On the arrival of the Domas in the Asumaja neighborhood, a treaty was made between the Mansen people and the Domas, whereby the Mansenhene was recognized as the Kruntihene of the new Doma state that was formed, and an oath was taken to confirm that treaty that the Mahene should be the head of the state and Mansenhene the leg or feet of the state. 2. That the Manseman, by a resolution dated 10th of November 1951, addressed to your honor, seceded from the Doma state as from the time of that resolution. 3. That the Manseman wished to continue as loyal subjects of the Golden Stool of Ashanti and disassociate itself from that attempt of the Doma state to secede from the Asantehene Council. 4. That the Manseman be recognized as a paramount chief before the forthcoming session of the Asantehene Council in order to enable the Manseman to have a seat on the Asantehene Council. 5. That the Mansin people are Ashantis and have every intention of continuing to be known as such. This is 1952. 1952. Krata ya trodi ya tohono. Na 2024 what's all this son? Signed by Kwasiansu Mansenhene. Kwasia Samwa Kruntihene. Kwadwo Jaban Adontenhene. Adu Kwabena Nifahene. Kufia J Benkumhene. Koku Kwai Ankobia Hene. Opon Kwaku Akwamhene. Kwasia Kwabwa Jasehene. And then Kwadwo Akwa Achiamehene. You see? Nipa na sema okedi. Se onokra no originally no free Denchira. Obetena Sumaja Asantehene so. Ebe bobu suya ho ansa na oko. Enti oye Santini. Nene kanyo. That the Mansin, or say that Mansin people are Ashantis and have every intention of continuing to be known as such. That was 1952. Nti nipa na te asase so ho. No ate ho azu ndem ye Santini a. Nti me kwa Asante a. Uzu chenchenchen adabi mente ase me ma onko. This is difficult. Na say Yewrajimai. Kakra wakenkan ebiebie so de akire yedie. Na say ade me ma wonko no de. Enya ade betimi aye adwuma. That is what I'm saying, say. Nkwa Asante me mo nkwa Asante no ana obi ankwa Asante no entimi nya adwuma enya adwuma entimi nya adwuma so far as abakwasem ho no na ne ma ne nya adwuma kra na edimi tintiman ene atimodre no a ahemfo binom Bono soro ho no Bono wo soro ho no wote ase pesamin kuminya no hwe pesamin kuminya no mo si Asantefo osisi
pe ahemfo be kofa Bono champion ba Mosi Asantefo ya sisifo scholarship wa be mayebi be hu ya be muye all these pieces of grievances no nyina mokan what you say ena Kwame Nkrumah abano ya creative region for you people mo house of chiefs monko enti yenya region no wonu ananka wo kan se Asantehene oye sisifo no nanka we expected say also unuanom a oni be wo ho no wo be krokrome anamboa pa wo mom no wo be ye sisifo chen Asantehene na wo claim say no sisi wo because unuano ekope paramonzia manko wo me manko na wasane wo use house of chiefs no e de atwitwane na ntim wo pese okosoro ose wo pese am kosoro dia ene me kwa Asante ofa mane bag so a tram na oko na a case in point e japekrum japekrum pe paramonsi na ano hyepa wa ma Asante anka wanya sampa ma Asante anka wanya hefia predie abeto wi na fia prehene o kan me hwe ne YouTube tie ne ye they must you see ese ye ne ebenya kokodu akeka sa no kra ne dia educate won me hwe ne YouTube who claims that wo obani fia pre na mpokura na asase a woteso fia pre teso o na ode ma me hwe ne YouTube o say old burger TV na wura bi interview one of Dumasi number 1 ahemfo no na ne submission num no o say enka ese ope your friend is saying man hene no kra o de bedan won na o papa ne ye ne mo ba bi tran na nka ye duanim. That was an argument. Fine, if your argument holds wa wo ba na wo ba no o de ne okope MPD wan fa metu anim hu ani posters wa bonten hu ani posters wa bonten e de na so ye de na so ye o de akita so bo no bo no se kwasi na se no wo kope Appiah adepase na adepase wa me kan kire mi na manyi Appiah amfa ma wi enka achibrafie na mi hu kwan e be fa so a netimi di abo se eja very good wono wo twere lete kotiam dabi se matro se de na anu si before ye ebuka wo musimi mo munyi obi se edwo so ban election e ko no onko gina manem e na mo party baba ko afale ni papers so okogirem na matro krata de akoma electoral commission se electoral commission nyini di mfamfrim afa de korea cha na mo sa atro de abase we de mo na mo tro mo sa aboa mi wa mu no munyi obi onu na de ne pese ko jema ma me party no tinka mo te ye de na wasam ye as a party be politics cry em fan also support no ebia ni also support no yes sanse animonyam no de ba fi enti so ba na wa mo wa mane ya mbade wo na wo ko petumi we wan kan trem o ba fi anka me yi Appiah wo mom no ba betiem se ye ntiase momfa mahene no ma no wo no di mu tintiman ko si se yesi nkonwa no wo bo ba ne ko adu so mfata animonyam hyese ti senne no wo Dumasi number 1 o turn around now be kan YouTube say we are seeing ntie say o yamba se nka obafie na hwan no na na o be so kire say onye japa no ye japa nimguase kra sa de ma very good so oba tampa bie no obe sa o boba ne so bo na wa support no na mom konwa ye kosi se ye kotiam se wonya sa de no nya wo na wokotena akonwasie no na wokotiam etrelete kotiam se mempre momfa ma no o te se nom ne ade na wokogu wani wo ba na nani mase wi a nne no wa betwa ho se ena oyemba ena mene ma na sa wo asase a wo de ma fia pri hina o te so fa ho krata abra ne mfa mboso okay nem famoso okay what you say kata sem ni ho na ade nso ache fia brehima no so a wokọ ware no no oti ne kira no wo de no bae no ono so ne mma no bebe quantify ye ma me se court kura ware ba na se
o de ade chene na o ne soma osom no mretentena osom wo nyina wo betua ho ka ana woni amejro wo betua ho ka so woni amejro so masem no ne tofa bom ne say all these things are there ena ne aka na chiri ne atimodene no se okoba asa no mo se asantefo ya sisifo be sisi ya tie region oh ye hono nne ba se ahemfo no amantehene ya du ho adanse ya bo ma hene fiapre ya bo ma hene we ya bo na ya bobobo ye nyina ye ho man hene be de wakasa me ba sa go be kasa me ba asante mi kuam no mo mpamasem uko awom no yempe wasem enti meko ba bi ompamasem enti meko ba bi abepemasem oba kra ne wo fie na wo nno no a wo hu se wo yi subambo ne nche wanre a wa neighbor wo ne wo fie wo na me ka sei ompamasem no krobi ewo ye jaman ho ye frɛ na tuna atunafo etebasa ase so bencho hini bi ase ohini bi ankwanche be ye jaman man num kura no wo mo ye jaman hene no na chiame hene asase abete so no jaman hene de man ba be ye independent atunafo free tete atwe da were sa besi ne pepe paramount chief benya me nam ka tro na nei madam wotena se no se enti sa tuna hene ehwe nkrate no ka se tina obe he nam de ho akobo we tina nam de ho akobo now you remember say onye man hena utie wo ni asase enti so wo asase na ye wo de kra na ji se odo ho ko bata ohini bi because mram no odikro ene man hene entwe manso wo boundary ho o Ghana mram ti ye wo de ase obrempo wo ne man hene muntumi ntwe man hene ne man hene ene twen ase ho manso e wo boundary ho Ghana as a state republic ye Cote d'Ivoire as a republic ye twe manso ewo boundary ho nye wa wote border no so say regional minister na MCE one ye friend say ayi Cote d'Ivoire entimi twe manso ewo boundary ho just the president because Ghana asase no nyina ye boundaries no nyina is vested in the presidency tuntimi nkasa me ye Bono regional minister asase bi that's a Cote d'Ivoire for Cote d'Ivoire no me kotwe president no kwate obepamo afrakunwa no so sana system we etie enti se wo ye man hena ene ono yonko man hena mutim tohye man yeye enu ntim ahemfo no obia di mirika pe man hena no no de abona sase ho ban se wanya ne sa ji se ode ne ho onya nyama hena no ode ne ho ko bata no hene na defend no abasa nso a enti no o hene no odo ho akɔhye na se no oko defend no defense no is not in his interest who defense no no kre no kre pa akwatwe ene entra se meboa na mum nsa se yo ha mepe very good na hono be hyehyɛ mra bia ano hye e de ama that is why ohini bia wo na sase a wo control also ene men call for government recognition abanyin muntum nyase ni nipadua na ogina ho na aban egina tumo abanyin nsase a o control eni emu agudie na esu agudie nyina enyintum na ma abani mokratam no hini bi ametabiri amfiri nsam no no aban ni mpo bepe bibia wa bisi no mo abani ho what is happening wonderful and Bono House of Chiefs no na Bono have sa atrimodem boni ninti no binuma bekofa abono champion no ba be fi se be ye ogolowo region no so ye be bonkrofo buga nti se wo ye fiapre wo ye tuobodom wo ye hwan na se wo pe man hene dia de mfa ma nti ne fa ho bedom ye ne ayese ye ogolowo ha na se very good na ye wo nsase no na he ye control ye mfa medem ho bebo Asantehene be kaniku ho nem nya paramonsi no wi a wo tia se me ne wo yetim twemanso what you say? Na one te say sunyan fear predia no sunyan man hene no kan say matiam
because many fear prefer wo man so. Yeah, because ono ye man hene. Because ono ye man hene. Okay. O te say wonya man hene. Enti je say ye kan sa asesem a o do ho kobata ohini bi na ono waka bi ama. But se si ase fear pre nya man hene ono otimto ne boundary. O ye man hene. Also ye man hene. Nti ya man hene mienu mutimi redefine your boundaries. This is the secret, I'm telling you. Wow. Na ayi ye raj mama misa. Bono Regional House of Chiefs no. Wo mo act na nkasa no. E de na eka. Se na e kire. E wo ho omo emra ne te sei ni. E wo ho no mo. Menim se wo ko mantem bia wo mo tintim. Traditional House of Chiefs ni ade no. Se na wo mo nso de no ete e wo ho. Oh, my conclusion no. I'll draw your attention to that fact. Okay. Enti me argument no say all these 4 factors no media gu akwan mu no maboboso no alliances. Some states womone asante ayonkofa ewo sabra na ekokoje nsase no a case in point me kan na fana de talk of bana na fana group no bia na efre omo bana no. They also speak Asantehene. Say ye ni poku ware, ye de ho akobo poku ware. A ye boa no ntokom de ene ye nsu Asante kasa no ka. Na ye ne ba dinkomo. So all these are there. Omo nyina wo region. So Bibiano, the pull factor is very necessary. Very great. Enya de be free ho. And into my attention. Ena one ma almost omo e preach Bono nationalism or Bono champion nationalism no. They also think say Asantehene sikadwa hu ye hin. Enti so far as I yet different geographical area no ntino enko ho enti wo ko ha metata te do ma hene kura dika kan go no or how 1992 constitution no very sad geographical you understand, but all region now o team no eno entimi ntwa alliance a obi ni obi wo timi ntwam ena migration tututena na amanfo tutu atena region no mo nenti no eno so enkoyi mfiri ho te se ne am kan se amantemfo se Afrikanya se Ashanti mansemfo se ye Santefo what them so all these factors are there, and then the quest for what paramountcy me pe man hinedi ye deny me enti sane manemo ni na ye keka boma ene be yeden edi me fa kwanya we so aka kire Bono ahemfo no say me kwa Asante no you have created it, okay, right? Me who are here be no YouTube was saying obitie ni ye nam tie ya metra se ya nam say oh no in fact yemponimfo no bi no mo ha benyi serious mete se o hene kro de be frefre ya hemfo no bi nom se benkoma be mbo be man hene what you say be frefre o de metuma yi de afa de o mo frefre obi a wonya na gba class open Asantehene frefre bona hemfo no bi se benkoma be mbo be man hene na se bo mo mo man hene man ya mo to ade mo ye den very good near me try say o oba o de oba tifie ena wo neighbor osore a aduan pe kra na nkwala pe emo ni akoko kusie da so pafo ochia na oba na kote ho opebi adi na atibi o de je na di oba ni di ahwaye ne de no oko won pese oba no koho bi o what do you do so sha ase no akoko na mo ene mo de no ma ne ye de kra no ama de no so sa doso sa kwadwo eni he mo no bi ni di uwi a fridge no nchan ho bisansi ho come the wa bedi asa pe drink aka no mo obekọ neighbor no de se nani aka no ani nani aka no
na oba no te ho gare kra yeso kukura na asichire ndam kra na abono se ni neighbor no wo neighbor no eye mo na so tibi amana wo se ei menti ase o pese oba no ukunu ana digare ni sa emfa doesn't make sense. It doesn't make sense. Entinka obi frefre wote social media so awato anum to say Asantehene o frefre ya hemfo no binum se be nkoma be mo be ha man hene nom ne ade no nanka o hene office be frɛ no o frɛ na o say hey yim process ni document ya be yo man ye no e be yo man hene ya yo we so ya ye no nka ni o frefre no o be go bi wo nye nipa no ontena se na onya akwada da bia na wo de na ne de ono wo de wo president ba ho aye from man hene na o ya brown envelope na de amount ram nya man hene nkuro wo mbekura no ne de wo use man hene sem no e de ko pen ye broni friend public goods mpuntujuma ba okrom no ono no de onya man hene no bi no de apem mpuntujuma abani krom ne de ontra ni ABC msa you think about it. And my brother, what I'm saying is, sir, manko asante no, enya de to be twada because of these 4 factors. I'm telling you. Okay. E to twada be dipusa kentema enyai. Okay. The solution to the problem is wa ofi so ya bono ni na ya bono champem tran wo ba bi na ya bono na ne efi so no so be kwa asante akoka asante man Asantehene ni ku ho no onko ka Asantehene ni ku ho cause amamra na aka freedom of association. Freedom of association. Okay. Asantehene na atini ku no fi so okọ a ne ho beto no aboa so didi koba bia na sumbejo no so wo ha one saying. Okay. Now read this. Okay. Read one. Chieftaincy Bono for read the headlines no. Okay. And now wa koba bia matic. Okay. Enti krata ekrame no Bono ahafo regional anasa region arts 1959 is 1959 no. Yeah. Okay. And omo trosa krata na Ghana number 18 of 1959 afia pema hankono aduonum enkono eno no assented to in her majesties Nana and her majesties behalf this 25th day of March 1959. Enti we know Stool Governor General satem na on Nana say Sabrina yenya independent. Okay. So this one no the queen assented to it. Okay. Stool, okay. Governor Stool. Okay. Enti that is Act 1959 Act. Now you decree Bono Ahafo region no. Okay. That is the title. Okay. Not kind but be a matric no. Enti yanko na afi yen hyase me ko 3 section 1 ho. Ho na me hyase free. Ana ma menchiro chere me bia me hyase mfemfiri na afi. Very good. Yenko yen. Enti yeguso ye ne historian eguso a ye bo nkomo a ye hwe sa aye meko asante no etro betimi twa menkan fo no nko a wo. Yes. Okay. Enti yenko na menkan fo no nko a na yenko enim 4 section 1 for subjection of section 18 of the House of Chiefs Act 1959 there shall be substituted the following subsections. 3. Matters of constitutional nature involve a member of Ashanti House of Chiefs or a member of Bono Ahafo House of Chiefs shall be determined by a committee of those respective House of Chiefs, and an appeal shall lie to the President of the House, who shall refer the appeal within the prescribed time to an appeal commissioner for hearing under this act. Very good. That is 4. Or say, matters of constitutional nature between chiefs, 2 chiefs in Ashanti region
and Bono Ahafo region na ye create no should be determined by what? A committee. A committee. Be free Asante region. Be free Bono region. Constitutional nature no matters of constitutional nature no say ever say mesum yache region num mehina nam som nom no or Asante ana so say mehina nam som no or Bono what I said Tisenia Bomaiwo Domaya or Ahafo region in the matters of that constitutional nature or any constitutional nature no ever hinium an answer the same no a Kobane sa 2 houses no tie muntu committee Abojoku Asante Regional House of Chiefs Bono Ahafo Regional House of Chiefs na munsi nkonwa den enka ufi se sabre no aban no nimdiem no adentu mo kansa bibia efa ahenie ho nsem no aya na abakwasem tituru aye kan migiri se di mu akotene ense eye ahenie ho nsem de ne ye kan de a nananom na wotumi se ewo se wo mutimi tenase na omu di ho enkoma na se omu di etu die da na se eno anye ya ene wo se aban ne bem migiri se nunti ene omu ye ne sa mo why there wotwa okay nam de bi be kan ho okay Nintmo ye ne sa ne se ye che region num no aban no nim se constitutionally ebinum ewo ba bi abesom ko sa problem no ebeba okay yeah aban no hunu and 59 over 60 years na trace that document me aban na no ho ehun se no region no me chem for administrative purpose namum asase 7 ahensem constitution no ebi bekọ akodi bidiem na se be ya asumdue beba no se koba se ohini bi ewo Bono region no so me kosom hini bi a owa Asante ana vice versa munsi hunkonwa 2 houses no monte committee a mubesi hunkonwa what I say na maka ehwase I didn't want to hear sir. Uhunu say, yet a region num crana. Still, Mekwa Asante. A bebum. And yes, I work freedom of association work constitution. Only Bana Betche region at that time may divide the South Bono champion by no. Betchem Hinibi or Bedone Bonache, and Rantiano tennis sweating. So, among Tias or Bono champion. Initially, no. Some other states binum actually protest to say yenko join Bono champion enomniade. And the government no who say this problem of drawing back a pull factor towards Sikajano ebeba. Into ebeba there and the member clause be enshare act num say assembly trinity sa 2 houses no Ashanti Regional House of Chiefs and Bono Regional House of Bono Ahafo Regional House of Chiefs. Muntu committee a mubesim konwa mobeka masumbia yere ababa. So today, se mo was a problem no ho. Ade na sa method, yes. Yeah. No act 1959 act e kan ye mo mfa nya aduma. Ade na mo mfa nya aduma. Nti sese no senka bibi wo kra pede ya kan no e wo senka nya bedwokuo from Bono ne Asante na nka o matena se na o modi nkita ho na o mahu kwan be o modi tabeda. Yeah, that's right. Asantehene is the life president of Ashanti Regional House of Chiefs. So if you have a cause to complain, say ohini bi e o region num so me ko Asantehene or tiniku me ko ka ho. You launch it. Nankasa region mi no per this article ya ye reading. Mosinkoya. Mpacho so Matias ye pa. Hwihwem. More regions too no per common committee. Say ye 10-member committee a high 5 high 5. Maybe a map per 1 National House of Chiefs member. No be a wabeche na maka hwase. Why don't you resort to those things? No mum so because of because hey yamanko
o kosum skadwa ena ye sei o ye bono ni o ka bono ena hwan nom ne kro de ba no eno ani hwe nesa metiasia sese no utim se nananom e wo bono no wo mo na ese wo mo nzamu. This is what I'm saying, say. What we say, all the emotions, all the nipa ho boxing and crofo boy. Boxer obviously ring the man and a boafu bia usually ya bono. Because the abufu be ko akoto to twede se wo ko boni pa no kura kunu. Otu na otwe ho kakra bi na o se ko na o de asese opopo na o. Wan va adwena nto twede to no. You see, this is what is happening. Enti I am for non trance na analysis amaye. Okay. Womo analyze say why this pull to Sikadwa factor. Okay. Why this Mekwa Asante factor? Okay. Adena beko. We 1 2 3 4 5 to send ya analyze any ma beko there. There ne yabe amanasia. No there that has not become part of your thinking. Because the major factor no me pem paramountcy, which you want to deny them. SC. Enti edenti na wo mfa nya futusem sebia ko to na nanom animu a ya say first food cannot be full, second food cannot be full, third food dey na ya say edoso SC aden na nanom e wo buru ntimi mfa nya futusem na no we bepe ya mpene ye hu ya nse wakoje we bepe ya mpene hu ya nse wa free ha ko ba bi foforo am ye dia man enti free na ekwedie ye besesan ye ho na ya hwe na obi obebe bia mra no ma no kwan ya mpa se fata no no ya boa no na wanya ade na nanom ntimi nya sa Agoze first food could board ni bi na bono no o si premier gaou ne pas gaou c'est le deuxième gaou chi anyata yeah no okay eno na make you see well Adam me kan say pesemin kuminya yade a pa no se o ho ewuromu a eni aduro se ebe firi no eden pa me pesa simos yes se me that is the problem me pesa me nkwa da bia president bi bedi akonwa nani je me nkwa me ho na bebo me nkwa mdini e o region num oba me nkwa mbonidwa nam kama sem kire no na lalasula labi ho a me nkwa mje minua de me pese no benya bi minua ni possibility tie na nka me ne no pe. This is what is happening. Min da bia me menye kese menye kese e koso ba bia adwuma mu ne ade nyina ne yetwitwa na ndi right. Oh so there are so many places in the region. It is Asantehene there one mem to chairman. Say I'm telling you say yes Asantehene and the man ahemfo no bidom abepe independence nka David the region no mun nka nyasem ketwa pao cause already wo mo ayabobọ so na wo mo pa na wo munya ne ade da so wo ho na wo munya ya nka ufi say fear pre order application koya nana no odi akonwa e the application 2014 we so beta so a mo deny no na mo ye ne say no so ote ho ane bubefu pa obense mu bia nya akoma pa no de ba oh nya akoma pa no de ba no no be kan chance ene me nko hye ni bia se ena mra no so e wo Ghana no se wo wan nko hye ni bia se a wo know the defense of your territory no is difficult. Enti ene me prefer say we no be mo no man hene omme hyemase na oni boy na matima dictate ama no nensa ase kura tie ni ye asase no kura no a ono historically and constitutionally ono control bia na otena asase dada wan kwante no o ja say but esan say abane enye no ntum en recognize no ntino say aban ebeye ebetu anamon bi wona asase no so a je say wo a oyem ne man okoka kire wo adododie bi ewom bia na adododie no wo aka say ye chempe ana ibi mu kese kura no wa fa asema mpanyini ba wona ebetena se mini hobi sanete ti de bekoso minim wahu adufudie pe bone ene eyom okay
enti until say o me jai sa suban no de me kwa Asante no de enjai da okay me na mka tro man wasi okay nti benya sa suban no na benya se be sori Asantehene ne be no atutankuruam e na Asantehene yesi e na Asantehene de no waye braba ju independence awufu opedodo na ya atasefo no ateni enti Asantehene obi obeba bia o free region num na saase hojo Asantehene peja no ne masundue mra ho simple me na mka tro simple I don't know historian Agyemang na yene no wasema kan wi ba wi be de ba no asi anra opem so kan asem bi e wo manhia na sampa asem ya o sesi so bi o se ono ohene bia ni hon mu a osuai wonani mana se o makwan mani suai se onye wo hene enye ohene bia kotu bia ni ho wo Ghana han mu a ebetumi akase me ma woni hene tie ni wie me se otumfo se ohene bia ni won mu a osopomponsuo afenam esuai ewo nanim na wono ama ne kwan se omeye hene a kotu bia ni ho ewo Ghana han mu a ebetumi akase o ma sa nipa ne meye hene ndi sa wo mpese sa ade ni besi dia ene nananom bonofo mo nja ase na wo mu a ese fata no mo amomfa ma wo mo na nya sa ade na wo mu di twi agetrada no fa ni nkuku ni nkaka de kire mu Asantehene ma na ofa pomponsu afuna ni wie ese bibi de kire de oti okuru wi okrawe ne brawe ngoma so a ene den papa se mbenya eno na wakasi su dua se wo mu kọ National House of Chiefs wo abakwasam no wo mo de kọ akoto owura a o yesampa man hena wo side a kire no wona yesampa man hene enti mu amona mo kire ni ye nkrata afufuro bi ni ye de kọ mo de akọ 3 times ni nyina o ma reject enti adan na mo mmere na mo nyiem aposo aha ene nyansapo kasamfonyini be de be nkomo twetwe a be no owura Agyemang bebo eni nyina be de besie ye sori so na yakone ya ne kejebi eda foforo otwedi ampom ya nwode no ma yakwanya bi mu a ye beba betrase na emum enya futuo emfa ma ankorankora nyina mu a mo mpese mu nuanom be koso ebe konkan e wa abrabum ebi ene koso obono midi ene ebusa pani osu aduomi eba mu nyina mo ene hwa waje ahina wa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya